Aibu unayopitia, vumilia tu. Ikwe na kutengenezea heshima na utukufu. Dharau unazopitia, vumilia tu ndani ya Mungu. Ziko zinakutengenezea heshima na utukufu. Kesho yake watu watakamata kwenye sura, watakapokuangalia watasema kama ni yeye, kama haiko yeye. Muangalie vizuri, ndio ni yeye. Ikakuwa nini? Amekumbukwa, heshima zake Mungu amempatia. Jina la Bwana libarikiwe. Japo shida, japo magumu, japo zihaka wanakuzihaki, japo matatizo unayopitia duniani, usijali, endelea tu kunyenyekea mbele ya Mungu na Mungu atakuinua. Yusufu aliinuliwa ingawa alikuwa mtumwa, lakini mwisho na mwisho, kwa sababu ya kustahimili matatizo, hali ya utumwa, bila kumkosea Mungu, Mungu alimfanya kuwa wa pili muinchi isiyokuwa yake. Aliyekuwa mtumwa anakuwa mtu wa pili, anakuwa mfalme mwenye heshima zote. Ndivyo Mungu anavyofanya kwa wale wanaonyenyekea katika matatizo, katika utajiri. Kubali tu kunyenyekea, kubali tu kushuka. Usijione kuwa kitu, Mungu ndiye kuhesabu kuwa kitu, lakini wewe usishiinue, jiweke chini, ili kwamba kwa wakati unaofaa Mungu akuinue, Mungu akutie panapo nafasi ambayo itakayokustahili. Kubali tu watu wakutemee mate, kubali tu watu wakuseme bienye banajisikia, lakini kuna siku ambayo Mungu amekuandalia. Mungu atubariki na neno lake libarikiwe kwenu na kwangu. Amen.